Ndabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe banywanyi bivanye naho buri umwe aherereye mwe mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 15 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye ariko aragenda yibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Turi buze kwibanda cyane Warikare aho FDN bikomeje gukora operation zikomeye hamwe na FRDC. Turarebera hamwe kandi bijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara mu bice bitandukanye bigenzurwa na FRDC ndetse n'ibigenzurwa n'iza Sarambwe. Turajya kuri zone sous contrôle mu bice bitandukanye no kuvuga impande ebyiri. Turebe kandi bijyanye n'amakuru avuga ko iza Sarambwe zakoze operation de ratissage. Turaza kubabwira rero uko ibi byakozwe. Turebe kandi bijyanye na APF uko bihagaze. Turaza guhagara kuri position defensive mu bice bitandukanye. Turebe ibiri kugenda byibonekeza ndetse n'ibyagiye bikorwa. Turi buze kujya ahitwa Ihura, ahitwa Minjenje muri groupe ya Kisimba. Tubabwira uko bihagaze ni mu gihe kandi turi buze kubabwira ibijyanye na plan de riposte yakozwe n'iza Sarambwe. Turebe uko ibingibi byagiye bitegurwa ndetse n'umusaruro wabyo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na patrouille mixée VDP avec FRDC mu misozi miremire y'Iwarikare. Turaza kubabwira ibiri kubera mu bice bya Ntoto ndetse na Warikare centre. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu midugudu ya Buhimba ahamaze iminsi hagaragara ndetse hanumvikana amakuru. Turibuze kandi gukomoza kuri Doha declaration tubabwira amakuru mashya tumaze kuronka. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation zikomeye zakozwe na Ibu Special Force ya FARDC ndetse na Anaconda. Nkuko bivugwa bakoze operation conjointe mu bice bitandukanye. Bikaba rero ibi bifatiwemo intwaro nyinshi za Sarambwe zari zishwe mu myobo muri ibice bya Warikare. Turi buze kubabwira operation de fuite. Ibi bikaba rero bigaragaza uko ibintu bimeze. Turaza kandi kubabwira cache d'armée. Turebe uko ibintu bikomeje kugenda bimera kuri iyi ngingo. Turi buze kandi kurebera hamwe ibijyanye na poste radio militaire byongerewe ku ruhande rwa FARDC. Turaza kandi kubabwira progression en ligne. Turebe uko bihagaze. Turi buze kandi kureba ibijyanye n'imikoreshereze y'ikirere api arienne mu bice bitandukanye. Bikaba kandi bihura na reconstruction de force aho bigenda bigaragara ko izasarambwe nazo zikomeje kugenda ziyubaka mu buryo bukomeye, aho bivuga ko bari gukora operation preventive mu bice bitandukanye. Ibi byose nibikoye mu makuru akomeye tugiye kurambura kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'imibereho y'abanyagihugu mu bice biri kuberamo imirwano. Turajya kuri position strategique turebe uko ibintu biri gutegurwa ndetse n'ibiri gukorwa. Turi buze kandi no kubabwira ibijyanye na offensive cible. Tubabwira ibiri kubera mu birindiro bya Sarambwe ndetse n'abo ku ruhande rw'iza FRDC. Turaza kandi kureba avantage tactique ndetse turebe nuko umusaruro uri kugenda uboneka. Turi buze kandi no kujya mu birebana n'ibiri kubera mu bice bitandukanye. Turebe construction de nouvelles tranchées, déploiement de nouvelles unités, stockage de munitions. Turebe ibiri kugenda bivugwa. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na réorganisation tactique, mise en place de postes d'observation, coordination avec des unités mobiles, renforcement de logistique ndetse n'ibindi bitandukanye. Nibyo tugiye kwibandaho muri aya makuru. Ntituribuze kwibagirwa kubabwira ibijyanye na oxyde massive. Turebe uko bihagaze. Turebe kandi bitangazwa na société civile. Turibuze kandi kubabwira prise de position stratégique uko bihagaze ndetse na operation préventive kuri buri ruhande. Bijyana rero n'ibisakozwe na Hibu ndetse nabo mu ruhande rwa FRDC basanzwe. Banywangire ngo usabe ubane natwe dukurikiye bwa mbere witusyo ndasabone wiyongera mu matazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye, amakuru yibanda cyane ku mutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangire turamvure inkuru yacu mu buryo butosoye. uko bigaragara umutekano watangiye gukazwa kuva mu masaha akuze ku munsi wo kuwa gatanu ku munsi ukuze wo kuwa kane ndetse byageze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu
ku itariki ya 15 Myandagaro 2025 bigaragara ko intambara yamaze kuba yasubizwa inyuma umuvuduko uri hejuru muri groupement ya Kisimba yitwa Ibuhimba, ubwo izasarambwe zagabage zari zagabye igitero mu buryo bwa offensive cyari kigamije gusunika cyangwa gutsimbura umwanzi mu myanya yafashe ku birindiro by'umutwe wa VDP wa Zarendo. Niho byahereye neza, ni naho kandi iyi nkuru igaragaza ibyabaye itangirira. Abatangabuhamya muri aka gace babwitangazamakuru ko abasirikare bahifuse bari bafite intego yo kwirukana umutwe wa VDP muri aka gace bagamije kwigarura agace kagenzurwa na VDP kajye mu maboko ya izasarambwe. Ibiro bikaba byagizwe imbere muri zone sous controle ahagenzurwaga na Wazarendo. Amakuru avuga ko izasarambwe zakoze operation de retissage, bikaba rero ibi bigaragaza ko bashaka gusubiza umwanzi aho ashobora kuba yishe cyangwa afite ibikoresho bakamwigiza inyuma mu nkengero zitwa Buhimba mbere yo kugaba igitero gikomeye. Niho iyi operation retissage yatangiriye, nubwo byari byateguwe igitero cyasubijwe inyuma na VDP bakoresheje APF cyangwa se ibyo twakita ko bari bagamije kuba bakigiza inyuma ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bari bagabye igitero, abayobozi ba VDP bavuze ko bari bateguye kandi bafite position defensive, uburyo bwo kwirwanaho mu buryo bukomeye mu bice bya Buhimba nk'uko babivuga. Imirwano yamaze amasaha asagane aho AFC yasubijwe inyuma bagasubira inyuma mu bice by'ahitwa Ihura, ahitwa Minjenje, nabyo biri muri groupement ya Kisimba. Mu gihe rero abasirikare ba VDP bakomeje kugaragaza imbaraga, hari amakuru avuga ko AFC yashyizeho plan de riposte ndetse bongeye kugaba ibitero mu buryo bunoze bishobora rero kuba bishobora gutuma intambara ikomera. Umuyobozi umwe wa VDP yabwitangazamakuru ko bari bakomeje gukora patrouille mixe mu rwego rwo kugira ngo bagarure umutekano ku mihanda yinjira cyangwa isohoka Buhimba, kugira ngo bamenye neza ko izasarambwe zabashije gusubizwa inyuma. Abaturage bo muri Buhimba bahise bimuka ku bwinshi bava muri ibi bice kuva imirwano yatangira. Benshi bahungiye mu mashyamba ari hafi aha, abandi bari kujya mu bice by'ahitwa Ntoto na Warikare centre. Abayobozi gakondo baravuga ko ubu umudugudu wa Buhimba wasigaye utuwe gusa n'ingabo za VDP na Wazarendo. Ubuyobozi bw'aka gace bwatangaje amakuru bugira buti ibi bikorwa bya gisirikare birenga ku masezerano ya Doha Declaration yashyizweho umukono hagati ya AFC na guverinoma ya Kongo. Turasaba impande zombi guhagarika imirwano kuko abaturage bari gusigara bari mu buzima bubi cyane. Nyuma y'iminsi ibiri gusa kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 2025 FARDC binyuze mu ngabo zabo zidasanzwe za Special Force ndetse n'abitwa Banakonda bakoze igikorwa cyagarutse ku gusaka mu turere twa Warikare mu rwego rwo gushyira ibintu ku murongo. Iki gikorwa cyiswe mu rurimi rw'igifaransa Operation Conjointe, bisobanuye ibikorwa bya gisirikare bikozwe n'impande ebyiri cyangwa zirenze ebyiri bigakorerwa hamwe. Inyito Conjointe isobanura ko Hibu Special Force na Banakonda bakoreye hamwe mu buryo buhuje intego ndetse n'imbaraga. Muri Operation Dorfwell bisobanuye gusaka ahantu hashoboka kuba hari ibikoresho cyangwa se ibintu bya gisirikare. FARDC yageze ku mwobo mu gace kari hafi y'ahitwa Minjenje aho basanze cache d'armée, bisobanura ububiko bw'intwaro buhishwe kugira ngo budafatwa n'umwanzi bwahari ubwasarambwe. Biravuga ko rero hafashwe ibikoresho bikomeye bya gisirikare kandi byakoreshwaga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Amakuru dufite aravuga ko hafashwe fils de Sarate AK-47 imbunda zikoreshwa n'abasirikare mu mirwano. Hari kandi Lance Rocket RPG, iyi seti izi ni intwaro ziremereye zikoreshwa mu kurasa ku modoka z'intambara cyangwa mu kurasa ku matanozi. Hari kandi munitation diverse, amasasa atandukanye. Hari kandi grenade offensive et defensive, grenade zikoreshwa mu gusenya cyangwa mu kwirwanaho. Hari kandi mortier 60 mm, imbunda ziremereye zikoreshwamo ibisasu bikaba rero byagiye bifatwa. Hari kandi poste radio militaire, ibikoresho by'itumanaho bya gisirikare. Nkuko rero bitangazwa uhagarariye ibi bikorwa yavuze ko ibikoresho byari bigamije gufasha AFC mu bitero bigamije ikwibasira ibice bitandukanye bya Warikare. Abasirikare ba Hibu Special Force bakoze progression en ligne, bisobanuye uburyo abasirikare bateye imbere ku murongo uhuje kugira ngo badatakara berekeza mu bwibo bifashishijwemo
n'itsinda ry'abanakonda yari ifite inshingano yo gukora couverture bisobanuye kurinda impande imbere n'inyuma ndetse no ku mpande kugira ngo badahungabanywa n'umwanzi. Ibi byose byajyanye na appui aérienne yabahawe n'indege za FARDC za drone zagendaga zifotora zikabanza kubereka aho abarwanyi bari ndetse nuko bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Amakuru y'iperereza rya FARDC Demiape irerekana ko AFC yari maze iminsi ikora reconstruction de force bisobanuye kongera guhuza ingabo no kongera intwaro mu bice bya Warikare by'umwihariko mu nkengero zitwa Buhimba na Minjenje. Bagafata rero ibijyanye nuko bari batangiye kugenda bongera ibikoresho bigaragaza ko bafite gahunda ndetse bamaze kunoza uburyo bwo kuba bakongera imbaraga bashyira mu mirwano muri ibi bice. Umwe mu basirikare wari ugitse ubutumwa bwa WhatsApp, uyu ni Special Force, yagize ati twakoze operation preventive iyo tuba tutaretse ibi bikoresho bigakomeza ko mu maboko y'izasarambwe twari kuba turi kongera ko tuzagira ibyago bikomeye byo kugabwaho ibitero bikomeye. Iki gikorwa cyatanze ubutumwa bukomeye ku mirongo y'abitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru kandi cyerekana ko FARDC ishobora gukora ibikorwa byihuse kandi bikagera ku ntego. Gusa bamwe mu baturage baravuga ko nubwo ububiko bwafashwe imirwano ishobora gusubukurwa igihe icyo ari cyo cyose kuko impande zikomeje kugenda zigaragara ko ziteguye kandi ziri kurebana y'ingwe. Mu by'ukuri imirwano y'Ibuhimba biragaragaza ibi bintu bikurikira by'ingenzi. Biragaragaza ko AFC igifite ubushobozi bwo kugaba ibitero mu buryo bwa offensive cible, gutera igitero cyateganyijwe ku gace runaka. Rero bivugwa ko bafite gahunda yo kwibasira ibirindiro byose bya FARDC na FDNB muri ibi bice ndetse n'iby'abazarendo bidasigaye. Biravugwa ko kandi biranagaragaza ko VDP wazarendo nayo ishobora gukoresha neza position strategique, imyanya ifite akamaro ko kurwanya umwanzi ndetse na APF kugira ngo basubize inyuma igitero icyo ari cyo cyose. Kugeza ubu FARDC babinyujije mu ngabo zayo zidasanzwe bari gukora operation combine, aho rero bigaragara ko Hibuna na Konda bamaze kuzanwa muri ibi bice bya Warikare, aho bakomeje operation zikomeye kandi karundura zikoranye ubuhanga buhanitse. Nubwo abayobozi bavuga ko bagendera ku masezerano y'Idoha, ibi bibera muri Warikare biragaragaza ko ayo masezerano akiri mu nyandiko gusa. Iyo ugeze mu bice bitandukanye ushobora kubona avantage tactique, inyungu y'igihe gito mu buryo bwa gisirikare ihita igaragaza ko ibi bitanga icyizere gike cyo guhagarika imirwano yo kwigerekerezo rya 13 Myandagaro Ibuhimba. Ni igikorwa cya FARDC ndetse n'ibizakozwe kuri uyu wa gatanu biragaragaza ko Warikare ikiri ahantu hashobora guterwa n'intambara ikomeye. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko haba dialogue militaire ndetse na dialogue politique, byose bishobora kuba ari byo byarangiza ibibazo kuko imirwano ikomeye yo imaze igihe kinini ariko impande ntiziratsimbuka, ziracyagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko abaturage babigirira mu ibyago bikomeye mu gihe intambara ikomeje kwibasira ibice byinshi byo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru iravuga ko ifite impungenge zikomeye ku kongera imbaraga ku birindiro by'izasarambwe mu nkengero za Warikare. Ibiro bikaba bibaye mu gihe amakuru y'iperereza ry'imbere mu gihugu agaragaza ko uyu mutwe uri gukora renforcer des positions, kongera imbaraga ahantu h'ingabo, harimo kongerwa abasirikare, intwaro ndetse n'ibikoresho mu bice bitandukanye, harimo agace kitwa Kisimba, hitwa Buhimba, Minjenje ndetse na Ihura. Nk'uko amakuru harabigaragaza, Societe Civile avuga ko ibikorwa bya AFC muri aka gace bigaragaza preparation opérationnelle, gutegura ibikorwa bya gisirikare mu buryo burambuye, harimo gusuzuma inzira, ibikoresho n'imbaraga bishobora kuvamo igitero gishya. Amakuru ari guturuka ku baturage baturiye utwo duce aravuga ko hagaragara construction de nouveau tranché, imyobo yihisamo abasirikare kugenda icukurwa mu bice bitandukanye, deployement de niveau unité, kohereza abandi basirikare bashya mu bice runaka. Hari kandi stockage de munitation, kubika ndetse no kongera ibikoresho birimo amasasu mu bice bitandukanye. Umwe mu baturage batuye Minjenje mu butumwa yatanze ku rubuga rwa WhatsApp atabaza yagize ati tubonye imodoka zitwara abasirikare baza ku manywa na nijoro, bamwe bambaye imyenda mishya ya gisirikare, bafite imbunda nini zisa n'izikoreshwa mu ntambara zikomeye. Amakuru ari guturuka mu nzego za gisirikare ku ruhande rwa FARDC aravuga ko izasarambwe ziri gukora reorganisation tactique, guhindura uburyo ingabo zitera ahantu ziri kugira ngo zibone amahirwe yo gutsinda, kugira ngo zitegure
imirwano ishobora kuba mu byumweru biri imbere cyangwa se no muri indwi turimo. Mise en place, baravuga ko hari gukorwa mise en place de poste d'observation, gushyiraho ahantu kureba kure no gukurikiranaho umwanzi ari. Hari kandi coordination avec des unités mobiles, ukorana n'amatsinda y'ingabo ashobora kwimuka vuba bitewe n'aho imirwano iri. Hari kandi renforcer de la logistique, kongera ubushobozi bwo kugeza ibikoresho n'ibiribwa ku basirikare bari ku rugamba. Umwe mu basirikare utifuje ko amazina yatangazwa mu magambo yabwiye umunyamakuru yagize ati turasanga ibikorwa by'izasarambi bikomeje gutera impungenge kuko birimo uburyo bunoze bwo gukora plan de riposte, kwihimura cyangwa se gusubiza igitero cy'umwanzi. Abaturage batuye hafi y'ibirindiro baravuga ko bahangayikishijwe bikomeye no kuba abatuye aha bashobora kuba bari muri zone de combat, ahantu hashobora kubera imirwano ikomeye. Benshi batangiye kwimuka mu buryo bwa oxyde massive, guhunga mu buryo bukomeye kandi bwihuse kubera impamvu z'umutekano. Umuyobozi wa societe civile muri Walikale avuga ko abaturage bari gutakaza byinshi. Yagize ati abaturage bacu basize imirima, amatungo n'amazu yabo, hari abana barimo gutandukana n'imiryango yabo mu gihe bahunga bagatakara. Ibi byose ni ingaruka zikomeye z'imirwano nk'uko uyu muturage abivuga. Kugeza ubu rero mu myaka irenga 3 ishize AFC yakoresheje uburyo bwa prise de position stratégique, bijyanye no gufata ahantu h'ingenzi mu ntambara kugira ngo bagere mu turere dutandukanye. Byabafashije gufata Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo. Buri gihe iyo imbaraga zongerewe mu bice nk'ibi bihakurikiraho igitero gikomeye. Ibi bituma inzego z'umutekano zisanga hakenewe operation preventive, ibikorwa bigamije gukumira ikibazo gishobora guterwa n'ibitero by'izasarambwe. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo, FARDC yatangiye gukora patrouille de reconnaissance kugenzura ahantu kugira ngo bamenye uko umwanzi ateye n'aho ari, ndetse no mu nkengero za Walikale babashe kwacunga. Bamwe mu basirikare badasanzwe ba Ibu Special Force ndetse n'itsinda ry'abanakonda bakomeje kugenzura inzira zose zishobora kwinjirirwa n'uyu mutwe. Umuvugizi wa FARDC muri ibi bice mu butumwa amaze kurungika muri Etat Major Kinshasa akubiyemo amagambo akomeye. Aragize ati turimo gukora ibikorwa bya operation combinée ndetse bihuriza hamwe ingabo z'amoko atandukanye n'inzego zitandukanye kugira ngo tugabanye umuvuduko wo kongera imbaraga izasarambwe zikomeje kugenderaho. Societe civile irasaba ibi bikurikira: barasaba ko hakorwa renforcer de renseignement, kongera imbaraga mu bikorwa by'iperereza kugira ngo bamenyekane iby'umwanzi ategura ndetse n'uko ahagaze muri eneo ze, bamwinjirire bamenye ibyo afite ndetse n'uko ategura gahunda. Abaturage kandi barasaba coordination interforce, guhuza ibikorwa hagati y'ingabo za FARDC na polisi n'indi mitwe y'inzego z'umutekano kugira ngo bacungirwe umutekano byimbitse. Kandi abaturage barasaba protection civile, barasaba ko abaturage barindwa ndetse n'ibikorwa byabo bikarindwa. Barasaba kandi dialogue pour la paix, ibiganiro bigamije amahoro. N'ibyo basaba abasasanguzi muri politike baravuga ko imbaraga ku birindiro bya AFC muri Walikale bishobora guteza destabilisation régionnaire, guhungabanya umutekano w'akarere kose, bigatuma imirwano yongera kugera mu bice biri muri Rubero ndetse na Ibeni. Kandi hari impungenge ko ibi bishobora gutuma inzira z'ubucuruzi zifungwa, bigateza crise humanitaire mu bice bitandukanye. Uko rero bigaragara, imibabaro ya societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru iragaragaza ikibazo cya Walikale ko kidasaba gusuzugurwa, ko hagomba kongerwa imbaraga ndetse n'uburyo bukomeye bwa renforcer stratégique mu kuba bakigiza inyuma mu buryo bufatika izasarambwe, umutekano ukongera ukagaruka. Ibiro ni biri kwa mu byandi makuru akomeye akomeje kugenda agaragaza ibindi bikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda biba. Amakuru dufite aravuga ko injugu muri turi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko kuwa kane zagabye igitero gikomeye cyarangiye zitsinze inyeshyamba 12 z'umutwe wa Coalition pour la Résistance Populaire CARAP iyobowe na Thomas Rubangu. Uyu mutwe ukaba ufatanya n'izasaramwe nk'uko babivuga. Iki ni igikorwa cyabereye mu bice bya Nzizi n'ahitwa Rupotiwa hafi y'ikiyaga cya Ruberi mu gace ka Njugu mu ntara Ituri nk'uko babivuga. Byasobanuwe na Lieutenant Jules Ngango, umuvugizi wa FARDC muri iyi ntara. Izo opération militaire zikaba rero zarateguwe kandi zigamije kuba zahasha uyu mutwe. Intego nyamukuru yari ugukumira attaque coordonnée, aho bivuga ko bari bafite gahunda
yo kwihuza n'umutwe w'izasarambwe muri ibi bice. Umwe mu basirikare batanze amakuru y'imbere yavuze ko iyi gahunda yari yatangiranye na phase de reconnaissance bijyanye rero hakoreshejwe patrouille motorisée, imodoka za gisirikare kugira ngo bamenye neza aho ibirindiro by'umwanzi birereye. Muri ibikorwa FARDC yatsinze inyeshyamba 10 yivuganye inyeshyamba 12 za CRP mu bimirwano yabereye hafi y'umurenge witwa Rupatiro. Umusirikare mukuru ayoboye iki gikorwa yavuze ko bakoze asate front. Ibijyanye rero no kurwana mu buryo budasanzwe mu byongero hafashwe umusirikare wari ushinzwe iperereza mu mutwe wa CRP mu rurimi rw'igisirikare. Ibi byitwa capture d'un officier du renseignement nk'uko tubibona mu butumwa yarungitse muri Telegram yohereje Kinshasa. Ni no kudusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tufata icyemezo gikomye fyonde sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.